Ja kapiram da će dođe duže, brate, mislim više ljudi jebi ga, opet dolaze, brate, razni... Šta ćemo da repujemo uopšte? Nema pojma da li uopšte nove pesme repujemo ili da čekamo za leto. 26. aprila, slobodno dođite u Dom omladine. Nastupaju pored nas najveće legende balkanskog hip-hopa, znači ono, brate... Žurka, ludilo, guzice, trava, droga, Nema pušenja. Znači, kurve, Sve. prostitutke i svi oblici drolja, brate. WC-i će biti prepuni drolje, brate, Znači, handjobova. pušenje ispred, znači samo spremite, podmažite... Podlažite čmarove, jer ti rap dominatori dolaze na scenu u velikim intenzitetom, bre! U mojoj ruci je to